bombi nuko uyu mugore avuga ko amafaranga afite atayakesha uriya Semuhaga wundi wahoze ari umugabo we. Ikindi kandi akavuga yuko ngo uyu Diamond Platnumz atari we watumye amenyekana, ngo amafaranga afite uyu munsi nta mugabo n'umwe ayakesha, atinyekesha kwigira nk'umugore kuba ndi umugore ugira ibitekerezo byiza n'ibintu byinshi cyane ati ntashyize ahagaragara. Ati abantu rero mukomeje kuvuga ngo Zari Hassan ngo adafite umugabo ngo ntiyabaho, cyangwa ngo amafaranga afite ngo nuko nyekesha umugabo wanjye uri umukire, ibyo byose ni ibinyoma. Ati jyewe narigise, don't get confused. Yita the lady boss cyane. Ayo rero niyo makuru, ariko mu kanya ku mugoroba turaza kubigarukaho. Ikindi twavuga nuko hari umugabo wegeze gutangaza yuko ngo buriya Wizkid ngo niwe watumye Davido amenyekana, ngo Wizkid yataza kuba umustar ufata iya mbere ngo abe yashyira imbere umuziki wa Nigeria, ntabwo abandi bahanzi bari kuvugwa. Uyu munsi tuza abahanzi bagiye batandukanye nka Burna Boy, abo bose ba Davido, atabo bose baje kubera Wizkid. Uyu ni umustar rero w'umu-Nigeria nawe ubarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba kandi anatangaza amakuru atandukanye ya entertainment hariya mu Bwongereza, akaba ari umuhost nyine wa British TV, aho rero yatangaje ibingi yavuga yuko buriya Wizkid ni nk'intwari muri muzika ya Nigeria. Urakoze cyane Michel. Hanyuma iyi ni Radio Rwanda, mukomeje kumva amakuru yo kuri aya mahoro. Kiliziya Gatolika mu isi, Papa Francis yemeye ko hari abapadiri bagiye bahohotera ababikira mu buryo bushingiye ku gitsina, ndetse hari abapadiri ngo bagiye bafata bamwe mu babikira bakabagira nk'abacakara bakorera ihohotera rishingiye ku gitsina mu buryo buhoraho. Yavuze ko uwo yasimbuye Papa Benedicto XVI yigeze gufata icyemezo cyo guhagarika umwe mu miryango cyangwa se congregation y'abihaye Imana b'ababikira bahohoterwaga cyane n'abapadiri. Hari ibitangazamakuru byanditse ko ari ubwa mbere umuyobozi wa Kiliziya Gatolika mu isi yemera ko hari abapadiri bahohoteye abandi bihaye Imana b'ababikira mu buryo bushingiye ku gitsina. Uwitwa Alessandro Ghizotti n'ukora mu ishami rishinzwe amakuru i Vatikano yavuze ko umuryango w'ababikira wahagaritswe kubera ihohoterwa rishingiye ku gitsina wari uwo mu Bufaransa i Paris mu kwezi kwa 11 mu mwaka ushize. Umuryango mpuzamahanga uhuje ababikira bo mu isi wavuze ko muri Kiliziya hari ikibazo cy'ababikira bahohoterwa n'abapadiri bakicecekera, hari ababagaho nk'abakozi b'abapadiri bo mu ngo. Perezida Donald Trump yaragejeje ijambo ku banyamerika rigaragaza uko igihugu gihagaze. Yababwiye ko ku itariki ya 27 n'iya 28 z'uku kwezi azongera kugirana ibiganiro n'umuyobozi wa Korea ya Ruguru bwana Kim Jong-un, bazahurira muri Vietnam. Donald Trump yavuze ko yataza ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba ziri mu ntambara na Korea ya Ruguru. Ni ijambo rya kabiri rigaragaza uko igihugu gihagaze Perezida Donald Trump agejeje ku banyamerika kuva yaba perezida. Ijambo ry'ejo yari yaryise Choosing Greatness, guhitamo ubuhangange. Byamaze iminota 90 yongeye kwizeza abanyamerika ko azubaka urukuta rugabanya igihugu cyabo na Mexique, n'ubwo ishyaka ry'abademokarate ridashyigikiye uyu mushinga. Donald Trump yabwiye abashinwa ko igihe cyo kwiba Amerika umutungo kamere mu by'ubwenge no gukinisha inganda z'abanyamerika cyarangiye. Nibigera ku itariki ya 15 y'uku kwezi, abademokarate n'abarepublikani batarumvikana ku ngingo yo kubaka urukuta, amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akoreshwa mu bikorwa bya leta azongera afungwa, byita shutdown. Kandi icyo gihe basezeranye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azahita atangaza ibihe bidasanzwe, ibyo bita etat d'urgence. Akaba ibitangazamakuru byinshi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byanditse ko hari amahirwe menshi y'uko ubu gufunga amafaranga ya leta bishobora kuzongera kubaho, kubera ko nta cyizere cy'uko hazabaho ubwumvikane hagati ya Leta Zunze Ubumwe y'abademokarate n'abarepublikani ku ngingo irebana no kubaka urukuta rugabanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique. Ibindi biri kuvugwa ubwo twari tuvuze Mexique muri Amerika y'Amajyepfo, reka tubabwire ko muri Venezuela ubu hari guterana amagambo no kutumvikana gukomeje kwiyongera hagati ya Perezida Nicolas Maduro watowe n'abaturage ndetse n'uwitangaje nka perezida w'inteko ishinga amategeko Juan Guaido. Hari inkunga z'amahanga zo gufasha abanyavenezuela zatanzwe, ariko zaheze ku mupaka wa Colombia ndetse n'umupaka wa Brazil. Perezida Nicolas Maduro yavuze ko atifuza ko zinjira kubera ko ibi ngibi ngo gusuzugura ubusugire bw'igihugu. Yavuze ko ibihugu by'amahanga byifuza gufasha Venezuela bikwiye gukuraho ibihano byafatiwe Venezuela bikomeje gukenesha abaturage. Canada ku munsi w'ejo yatangaje miliyoni 40 z'amadolari y'inkunga yahaye Venezuela. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze miliyoni 20 z'amadolari. Umuryango w'ubumwe bw'uburayi watanze miliyoni 5 z'amayero y'inkunga igenewe kugura ibiribwa n'imiti ku baturage ibihumbi by'abanyavenezuela basonzeye mu gihugu cya mbere gicukura peteroli nyinshi mu isi.
dusoreje amakuru yo kuri aya manywa turabashimiye kuba mwatwumvise twababwiye ko abagize ihuriro ry'iterambere ry'imijyi